Lirio ititanap. Inapalapas maragsakan ni Senyor Pedro gapo ta kabisadon ni Doro ti trabaho iti pagminasan. Gapo iti dayta adda simken iti panunot ni Senyor Pedro. Adda plano na ket awanton ti kainagaw na iti pagminasan. Iti may sangal daw nagpasyudad da tapno ilako da dagiti balito. Kabayatan na iti mansyon day di Senyor Juanito. Mingmingmingan ni Jubilardi dagiti ladawan ang nakasabit iti diding ididimteng ni Alex. Itagagayem adtoy tituloy iti nobela tayo na paulwan. Lirio iti tanap. Awan kay mudingam iti daw iti amansyon. Awan karbengam nga umadak ditoy. Ala, rumwarkan agbibisid. Senyorita. Sino tinagkuna nga umay ka dito'y amansyon, ha? Apay, adda ka di karbengam? Pumanaw kan. Ala, rumwarkan. Saan ka arugwar, Jovelarde? Lola. Siya tinangibaga nga agnaed dito'y mansyon ni Jovelarde. Lumapay! Gapo ta nasingpet ken matalak a tao. Awan karbungan na magnad ditoy. Ket adda kadimat karbonam amang iparit. Apay, kukwam kadi daytoy mansyon. Ha? Basta agnaed ditoy ni Jovelarde. Ket saan mon alapdan. Nasaya ta tao ni Jovelarde. Iso asar dingamon nga iruruman. Sana nasaya ti kadak dito'y mansyon, senyora. Sana akong ngagna dito'y. Amangan no dadalaga agumura ni Senyorito Alex. Siyak ti matulok. Nagsaritaan min daytoy abanag ken ni Pedro kat anamungan na. Senyora. Awan ti dakas na ti kaadam dito'y mansyon day di Senyor Juanito. May mayat kit di tapno adda kadwada dito'y alalaki. Adda mang salaknib iti mansyon no adda managdakdakas sa sumrag. Iso apang nga asim, Jovelarde. Dito'y kan nga agnaen. Sige, senyora. Matungpal no day tati ko nayo. Buisit at talaga day dya, Jubilarde. Iso itang tikay kayat ni Lola. Sana nasak. Sana kapkapin ngam isukit din ti ad-adda ngay sakit na. Addan to aldaw day dya, Jubilarde. Addan to. Ay, mapanak iti rest house ko. Ijay ti pagpalabasak iti sumagmamanungal daw. Crisanta. Jubilarde. Jubilarde. Kumusta ka, nasawak? Kanayon as iiliw kan ka. Ora siyak. Kailiw ka mat. Wan kaya. Adayin sangpot ko aprotas para kada kayo. Papaya na loom, abukado, kun chisa. Paggugustok amin ngayon sangpot mo. Sige, Ina. Kaninyo daytoy apopaya. Nasustansya dayto. Agyaman ak Magdalena. Kumusta kayo na pong Victoria? Napigsa ako unbaraw. Awanon sakit ko. Pakasano, kanayon nakmet apakanan ni nanang mo. Itinuan niya laditan ana sustansya amakan. Nasaya at matapong. Jovelarde, saan ka kadi asimar sarong kar iji kalapaw mi? Apay anang sinay ka? Awanan di sigod akalapaw yo. Naura man. Ha? Apay, asino tinanguram? Inuram da Alex kan Baldo. Anya? Una yan. Agraman ti kalapaw yo. Saan da pinakawan? Talaga adda kasta. Nupay kasta. Nagaramidak iti sabali akalapaw akas kasukat tinauram akalapaw yo. Ha? Ado dagiti tarakan nyo ijay. Manok, kasta mo tintikalding. Di kayag danag. Takanayon ko sa rungkaran dagiti tarakan nyo. Intay alaon dagiti tarakan may. Naisupay apakairanudan tayo ditoy. Ngam kasano, Ina?
Ipamuspo sa maun jubilar, day. Sige, Apong. Siya kung timakam mo. Bayan tayo latang tilote ni Ijay. Sublian yun tao. Intun awanan ti pagkat. Just, agmay-maysak ita dito yung rest house ko. Rumwarak man kit di. Inak agpariir di tarwar. Simurot da doro kan baldoy di syudad. Isungawan ti mayabak akadwak. Angam sa nabali. Dito uyak pa lang ruwar ti rest house ko. Agpariirak. Adda babae iti saan unay nga dayo. Magmag na. Nakasuon iti narapet akayo. Pagsungrod da nga ta. Aday ta. At si Degan. Mabit lang, babae! Dayjay. Timalyaw. Umasidag ka nito, babae! Dayjay. Indiso na ti sinuson na. Umayin dito yan ka. Sir, anya ti ibagam? Anya tinagan mo? Ursula, sir. Ursula. Agsapsapulak namin iti tagabantay iti dayto arrest house ko. No kayat mo, agyan kan dito eh. Tapno madalusan to arrest house ko. Ha? Kayat mo ka diti matangdanan na tagabantay dito arrest house ko? Ay, wala, sir. Sige, siya ko, sir. Ibagak dagiti jakayat ha? Tapno saan mo nga ramidan? Sige, sir. Jakayat nga dapay sa balya kaduam ditoy. Sikalang. Gaputa sikalang titangdanak at tagabantay ditoy. Sir. Manmanong nga umayak ditoy. Nupay kasta? Kaya't ko kanayon ang nadalos to rest house ko. Sir. Ala. Ingkalaan ang dagiti gamit mo. Taumakal kan ditoy. Sir. Ay, sir. Mabaling ka day, amamon tinagan mo. Siya ni Alex Liberio. Ha? Liberio? Oh. Ay, Apa yan daw ka? kwa, sir. Ay, awan. Ala. Ingkalaan ang dagiti gamit mo. Taumakal kan ditoy. Alex Liberio, tinagan jay lalaki ang nakasaritak itay. Liberio? Hindi. Apay ngay. Agkabakab nga akmutan. May palagip mutan dagiti sigod nga amok a Liberio. Ay, nalabit. Kabagyan na ida. Ang kasla istrikto mat ni Alex. Ay, sana bale. Anong saka? Tako na namot ang manmano nga agawid iti rest house na. Anong sakon? Taawan mo't panggadak ita. Taawanan dagiti sigod nga amok dito'y abag. Iso nga agmay-may sak nga agbibiyag. Inak-alaan dagiti gargarot ko. Tamapana ko iti rest house ni Sir Alex. Saan mo aliplipatan ti sigod abalakat ko kan ka iti, jubilarte? Idi addata ijay tanam. Liklikam ti riribok. Nangruna ita, taagasawatan. Uwan, Crisanta. Numabalin ko ma. Kaya't isurot kayo di mansyon. Agam saan mo tamabalin? Mansyon? Uwan. Agnanadak itan iti mansyon day di Senyor Juanito. Nasaya at no kasta. Agam sana mabalin nga isurot kayo jay. Nangruna launay kan ka. Wen, maawatak no apay. Sana balay. Kanayon ti panagawid ko. Gaputa kanayon nak amailiw kada kayo. Nangruna launay kan ka.
Kasta akma, Jovelarde. Ay ayatan ka unay, Crisanta. Asawak. Ay ayatan ka matunay, Jovelarde. Asawa. Ato iti kwarta. Tangdan mo iti 3 a bulan. Ha? Umdas met nga tadaytan, Ursula. Sir? Kan ikang kay iti kwarta, tayong ka makitsenda. Kayat ko ngagbayag ka ditoy tapno adda mga sikaso kanyak. Ay, wan, sir. Gumatang kay iti kakaimas sa sidayan. Kan gumatang kay iti arak, ha? Sige, sir. Ah. Ato iti kwarta pakitsendam. Di kagbaybayag iti tsendaan. Wan, sir. Alex Liberio. Kaya't ko ti agdamag kun kwa na. Ta Liberio ti apelyido na. Saanan? Amangan no agungat. Ha? Wan! Anya nga tanong mapanak ija Buenavista. Nabayagan at simpo ajak simmarongkar ijay Kumusta nga tan ni Tata Luis? Anya nga tanong mapanak ijay. Kat agdamagak may papan iti amok ita. Amangan mo't no kabagyan day di Senyor Juanito ni Sir Alex. Saan sapay? Amangan nagungat ni Sir Alex na maibayagak. Awan, inton maminsan langan ti ipapan ko ija Buenavista. Ay, mangpara akon iti lumabas a jeep ditoy. Mangarkilaak langan iti pangiluganak to iti gatangag. Tanay, nagadumot ti pagatang ni Sir Alex. Nay! Ate, ano ka lang kay? Mayag gayam atau laga dito syudad. Ado ti pagliwaan doro. Nagsalsawa iti sa ako bata. Magmayap. Ajay, ikaw Nagmayata. Nagpipintas tagay ti babae dito. Kayat ko. siya po ito. Kayat ko na. Sabay ko matagpayak na ba dito syudad? Tapnuri natin. May pa dito ikaw. Pilitan na iti babae doro. Nagpipintas na. Magrag sa ka talaga. Amigo, adwa sabu ken marihuana ti order ko ken ka. Ado ngamin ti nakasarita ki Aguinaldo agumatang. Aglaman tinegosyo. Sa kambatan, amigo. Di kagdanag, amigo. Italang daytoy. Manulang met ti alaga komisyon ko. Basit laeng. Da siyempre, amigo ka. Areglado, amigo. Umuna kami langen nga agawid. Sumaruno kayong tulang. Kaya't itugot munton dagiti droga nga order ko. O sige, amigo. Umuna kayo laton nga gawin ti Aguinaldo. Un gayam. Kaano ti posible nga isusurot yu iti Aguinaldo? Depende, amigo. Kaya't ko da itay eksaktong aldaw, amigo. Gaputa dagiti mismo a kontak ko ti mangsabat kadagiti droga. Di kagdanag. At dakto amang kuyog kadakwada. Ket urayin da kanto iti sungaban ti ili ti Aguinaldo. Areglado, amigo. Nukas na nga rod. Ibagam ti eksaktong aldaw apan ang ibiyahem kadagiti order ko. Oo, amigo. Ibagakan ko. Senyor. Nasaya tanda kayon. Kumusta ti maparamid ko kada kayo? Ayusan, senyor. Imawag kayo ni ti istasyon ti pulisya ditoy.
Aday ti karatula, iti ruwarte police station ti numero da, senyor. Di isip, tinawagan ni. Awan ka di, tinakangag ka da kayo. Awan, senyor. Da kami lang kinidoro ti tao iti mawag kami tay. Sige, rumuar tayon iti da ito restaurant. Awan mo, amigo Napoleon. Todas mo ita. Pagbaludan ti pagtinaga. Babay pa, senyor! Ayan! Senyor, saan kayo katamay ramat? Mairaman? Una, irason lang to at kayo pinag-order ka ng itin droga. Kat, at da ka di pamanagnig na? Di kasanunton, senyor. Da kayon ton ti agnumal iti pagminasan. Rumbang laeng, Baldo. Gaputa masakupak pa'y lang ti pagminasan. Kasi nagtayo na dyan ginaldo, senyor. Sige, Baldo. Partakan pa'y ti panagmanihom. Sige, Baldo. Duro. Uminom tayo. Naimas da ito ginatang kong alak. What, senyor? Awan, senyor. Dahil tatay arak apag gugustomi kenidoro. Sige, bukbukan yung aruden, dagiti baso tayo. Dakala kwarta ti may bulsak. Lumay deliver to dagiti droga, banjo. Wen, boss. O sige. Partakan pa iti the checkpoint ito. Apay nga damat ng checkpoint dita, boss. Delikado, banjo. May lusot nga ta da Napoleon, ti droga, gagayem. Di uliwan na dinggen, ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Lirio, iti tanap! Tinapalapas, ijay syudad, impatungpal ni Senyor Pedro ti plano na kini Napoleon. Nagorder iti marihuana ken ti mauawagan iti sabu. Sana ing kontak kadag iti pulis tapno madaksan daytoy. Dimteng ti aldaw a panagsubli da Napoleon iti ili da Senyor Pedro. Nakarwardan iti syudad ngem addagam agururay kadakwada apan nakabagi ti linteg. Itagagayem adtuin ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Ha! Checkpoint! Apay nga, da pulis dita, banjo. Kasanuitan, boss. Lumabas na lata. Ni, nagsinyas da nga isardang kuti-kotsi, boss. O sige, isaldang mo. Ag-inspect kami lang, sir. Sige, Boss. check up tayo ti kotsada. Sir. Bumaba kayo pa lang. Boss. Anyo? Kasapulan ka di pa'y. Kasanuitan, boss. Bumaba kayo! Sige, Panjo. Sige na lang, sir. Maganda rin ang kotse. Patayabumon! Patayabumon ti kotse, Panjo! Uwan, boss. Ha! Pulis, boss. Ha? Ada masapat talugan na kiti pulis. Makipinataytan, Panjo! Ngam, boss. Pagtugak pa inom nyo! Boss. Nagmayat. Agtugtugaw dito'y hardin no kasto'y arabiin. Senyor, amangan mo kaya't mo amangan warak iti arak. Sige, Duro. Sige, senyor. Inak mga warak iti arak. Baldo, kumusta nga tan ni Napoleon? Rumbe nga nakadanon dan dito'y ili ti Aguinaldo itay malem. Andiyan nga tan tinapasama kadakwada, senyor. Nailusot da nga ta ti droga. Day tamot ti urayek at damag, Baldo. Rumara ko norsola. Kat jacket nagpastrek ka dito iti urasino. Nga uray pa'y kabagyam. Ha? Sir! Bantayam kan dalusam ti aglawlaw ti rest house ko.
Ay, uwan, sir. Ay, kaano ka dito sa Bliyaw? Jak may baga? Sige nga, Rod, sir. Siya kung ti makaamo dito rest house yo. Senyor! Ang tuloy ti pagliwar na! Yawat mo, Adakos. Ito na tapan ka ti basahan niyo, senyor! Ni Napoleon da ito ay. Lukas ta. Ituloy ko abasahan. Natay? Nakilaban da kayam, senyor! Linabanan da dagiti pulis! Lukas ta. Natayan ni Napoleon? Natayan! No kasta, agsubli kayon ije pagminasan. Wen, Lorna. Ket, ayan ni Napoleon. Apay asaan nyo akadwa ang nagsubli dito'y Buena Vista. Kuna na sumarunon to. Sige, makamu kayong kini Juvilar dito asyenda. O sige, Agsubli kami niya pagminasan, itamot lang. Uwan niya, nawarasan kayo nga di amilin? Nasayat. O sige, agsubli kayo nga rodan iti trabaho yo. Awan, tisayangan tayo agundaway. Masapol la makado kayo. Mas daw dagiti tao ni Boss Napoleon ang nakakita kanya dito'y pagminasan, Dor. Yan mo ba? Kapatatan ba ba? Ikaw mo na karibas kagayam! Agsubat to dagita pasurot ni Napoleon. Parigat to ida iti husto. Abi man ang baldap! Malagip po yung syudad! Nagmayat mo ito! Babae? Igat ka ng Doro. Agihig tanto iti babae ditoy. Sino pumapal to? Basta na masabat ko ditadalan na napinta sa babae. Kamagakon, Doro. sa dino tinapnapanam, Alex. Awan ka kanumat ije mansyon tayo. Saan da ka anadanon dalolom ijay? Napanak iti rest house ko, Lola. Ket, awan ka diti planom asumurot ijay pagminasan. Sige sumurot at. Nasayat mo. Itamot lang. Mapanak iti pagminasan. Oh, iho. Kung naglusan ka nga ag-interes dito yung pagminasan, naimbag mo at imay ka. Ag-interes sa klulo. Teta lang tadyak na kaumay iti kalabas. Gapot sinapsapol ko ti babaya kaya't kung ay kalaysa. Angam, dyak ko nasapulan. Anya? No ba kasta? Dyak agsarday amang sapol kan kuana, lolo. Ala. Lipatan pa lang deta babae, iho. Tinasken ita, agsursuro ka dito pagminasan. Gaputasikan, timangimaton ditoy. Anya? Word, iho. Kabukbukudan tayon to'y pagminasan. Madit irusok ko, Jovelante. Kayat ko timangan ni Dinalsang. Adamat insangpat ko amangga. Diyak kayat timangga. Santol ti kayat ko. Anya? Ala nanak ko, ingkag sapol iti kayat na akanan. Aginawan day ta asawam, Juvelarde. Ha? Aginaw ni Crisanta? Aginaw kan? Wen, aginaw day ta asawam. May sakto na, ama. Ingka ng sapol iti Santol, Jovelarde. Agawaam! Diyak
kayatan dita santol. Manggaan na loom ti kayat ko. Anya? Ngam no awan, bayamon. Ala, sana parikot data. Yalaan ka itinalo mamangga. O anya, adda insangpat mo asantol? Adda na nang. Ang di mo tan kayat ni Crisanta. Nalo mamangga ti kayat na. Anya? Ala, ingkalatag sapul itinaloom amang ganak ko. Aganos ka, tatalaga akastada kiti aginaw. Anya? Ala, ingkananak ko. Mangsapul ka itinaloom amang ganak. Nagbiit ti aldaw, Crisanta. Aldaw laangan ti or-orayan kat aganakan. O nanang, Kat, kumusta ti Rignam, ana? awan matparikot kanyak nanang. Nasaya at ngarod no kasta. Sapay ko matagawid pa ni Juvelarde. Sakbay nagpas na yan. Presko talaga ti hangin dito'y tanap. Makapabangar. Italamanan nga umayak dito'y. Nih, dagiti sabong tileryo. Nagadudan ah. Makaayaw aboy buyaan dagiti maris puraw asabong ta. Ay, sana na makaumay pa dito ni Crisanta. Tunggal umayak dito'y. Ni Crisanta dagos ti malagip ko. Juvelarde, makamu ka pala ang dito mansyon. Agawid ak pa ije mansyon mi. Sumarong karak ijay. Uwan, senyora. Wingayam, Sabado inton bigat. Saan ka kadi nga agawid iti pamilya? Inton rabi iti panagawid ko, senyora. Wingayam, apay adi mo ipasyar ti pamilyam ditoy. Saanan, senyora? Saan da ngamin nakabalan ti magna iti adayo? Kasta kadi. Ala, nukunam nga agawid kanto, sika ti makaam mo. Juvelarde, nasakit ti tiyang ko. Anay ko. Ha? Amangan mo aganakan. Wan, ang ganaka ko, wan. Nanak! Tulungan ta! Ipantay na Crisanta sa ospital! Nanak! Crisanta, lalaki timpas ngay mo. Lalaki. Agyaman na kay ti Diyos. Nakaragragsak ako na Crisanta. Addan anak ta. Nakadurog ti anak ko, iti abay ko. Wen, imalakan niya ka na taer. Wan, imalakan ka, Juvelarde. Nanang, makamu kayo pailang ka nagiti aginak. Mas ka na sumurag kak iti trabaho kita. Sige anak ko. Kung ti doktor, amabaling dan ti rumwar inton bigat. Sige nanang, umayat tungarod inton bigat. Agpakadak ka ni Senyora Lorna. Yawid tayo ti aginak. Anya? Naganak ti asawam? Ada ka din asawam, Juvelarde? Uwan, Senyora. Yawid ko ngaminan manipo di ospital. Iswanas ka na mapanak itay di ospital. Unay kan. Apay ngay may kapay lang amin. Rumbeng nga inasikasom ti asawam. Sana bale, Senyora. Tadamot ni nanang ko. Hanggang no ita, masapul at tulungak ida. O sige Barok, mapan kalata. Awan parikot. Bukasapulan asaan ka asumrag. Taasikaswam ti asawam. Uray saan ka na sumrag. Senyora. Wen gayam. Mabitla nga. Ited ko titangdan mo ita. Tapno adaramatan nyo. Kanayon akmatan. Tapno ada igatang mo iti ipasidam iti asawam. Agyamanak, Senyora. Mabitlaang. Tay nakalaan ti kwarta. Kuyo ganda kang pasentro. Ado tigatangan tayo. What, senyorita? Ken, mangala tayo pa iti babae J Club. Pagi J, tasan tayo marigatan. Lovely, senyorito. Isuti para kanya. Sige, hindi yun. Inaglakas sarita ni Lolo.
Agpakada at paikan ko na. Nabayada kung tibabayadan tayo dito ospital, nanang. Mabalin tayong kagawin. Mala. Siya kung ti mangubakin ni baby, anak. Kasi kan ti makaamoy ti asawa. Uwan, nanang. Mabiit lang. At ti belok, Crisanta, anak. Aramaton dayta. Tapno saan ka amalamiisan? Narigaton no sirken na katilamiis. Wan nanang. Mala. Ipot-ipot mo pa'y gitatenged mo. Tapno saan ka amalamiisan, anak. Agyaman nak nanang. Agdiretso tayo nito ang pagluganan tayo. Ano sa munti magnakrisanta? Wan, kabaalat. Basta ginahib tayo lang. Ala, agina... Ha? Mapit lang. Dabaldo kan doro dagijay. Diyo itataltalyawan. Diretso lang ti panagnayo. Di ka agpadlaw. Ala, yung kayon. Kasi ka. Mangliklikak itidalan. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Mailasin nga ta ni Baldo ni Crisanta. Gagayem. Di uliwana denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!